Leitsit chungahin mihimte chungin thilkidang ta anin hi na su jingin achi sa kum asang masang pe azong chun mihim agei nalam ke helawa mang kiti ho athi ham ahing ham cha jong ke helo kidang ta mang jinga azi le anung ima ke holdo but lo kiti ho hi anasu mun le jingin hi tu ne hin hi chi kidang ta anamang ho thu them khat ana sei hitin akhat na dingin Ludwig Leichhardt hi German explorer ahin 1840 kumla vela chu Australia a hungluna hi ama hi munchum chuma jong ana holjin le a ana lo thingma ma jing kha chahin hi ji chun Prince of Explorer kiti title song ana piu na hi ahin la ama holjin le na a akidang pen chu 1848 kum chun an hlongin hi chi ahin holjin na thu pi ta Queensland base akona Australia West Coast chan hi kilometer sangli le jagi jena saw ahin hichelam pia chu holjin ding anatia hi hiti chun akiloi pi ding mi gup zong akipuin sakol izan hampi le ane acha diu ho akigu tu min a holjin naw chu 1848 kum March la in anaki pantawe ne hi hichinia achi do wa ko na chun ama ho hi akinung mu ki tapuwin athu u imacha jong akizado ki tapun amang hil tawe ne hi thla izan hamzo nung hin ama ho khunung hidinga gin mo phabe ahin mu don lampia akinga apa na ho a thil ima ada hla ho chu amu do ne hi chi zo nung chun agama cheng mi ho chun hitia holjin le mi ho them khat nel digam la lama achi lu nu chu amun hi jong le ahung ki le do ki tapu ne hi ama ho chunga chu ipi tia hoya ipi poina atu ham ti wang chu koima chan a hedo tapun mi abang chun nel gam la a chu ani le cha diu ho beya thiden ho hiding ham tin jong agin cha dan aseyun a hi lo le agama cheng mi hon ama ho hi abulu wa atha o hiding ham tin jong aging mon hi a hi lo jong le ama ho hi hingdo wa a chen naw gam lama chu agam mi ho to cheng khom wa hitan te tin jong aging mon hi jong le adi ta chu ipiti ham ti wang koiman a heta poin hi Ludwig le aloi ho si chu Australia nel digam la chun amang hil tawen tu ni chan ge jong hin historian ho le archaeologist hon chi ho loi holjin na thu a holna anei jingun hi jong le thudi chu mu do in aum nai poin thil kidang khanin aum jing tai ne hi ani na dingin 1872 kum December thla chun tui chung kong in nei Mary Celeste kiti khat hi Atlantic tui pi chungin anaki tole ne hi hi chi kung in nei hi American ho a hin New York a kona Italy a dinga zu tampi a hin po a hung ki tole hi kong sunga captain chu Benjamin Brick a hin ama hin azinu le achanu kumni beb Sophia kiti ama ni jong cha ke pui hi ama hoti lowin crew members mi group jong azaw kinun imacha buina lowin tuipi chunga chun anaki tolo ne hi a hi le December 4 ni chun kong in nei dang khat Dei Gracia kiti khat hin Mary Celeste chu Portugal komlama akipei le chu amu ne hi akong in nei dan chu alung dongun asunga chu a control ding mi lo hile akilo men hi hiji chun aganai pheun Dei Gracia a crew ho chun Mary Celeste kung sunga chun akal da ona hile akung chu boina imacha aum puin hoi selin asunga thil ima ki pu hole a crew ho thille lo imazo si jong aki kwai namun chin aum tuk che chenin aki susi aki tong kha ima aum puin hi ahin la aki dan na pen cha hile asunga mi zo se chu khat cha mu pha ding ta puin captain pale azile achanu ahin a crew members ho se ahin khara khat cha ana tapu ni hi dan chu asunga mi ho chu akunga kona chu tuil a ki chom thlawa hungkinung le talo dan khun akilangin phate cha kholna anei zo nungun jong hi chikung in nei chunga chu iti dana hita bang thil chu su ham ti hi a hedo zo tapu ni hi aji chu kung sunga chun kina ki bauji a thille lo ki su si na nung jong aum puin imacha thil kilamang jong aum kit puin hi akung in nei chun asi na ima jong anei ti kit pun holchil na nei mi ho seidanin
azupo ahu ho chu lik a hi cha chu asunga mi ho chun akong in nei pu ma chu hung pu za jing thei di ham tia hi akong chu ada la u hin ti tin zong aseyun a hi lo zong le hetman lowa tui kinong lin ta le sang ta ho in hi chan chu asu hi ding ham tin zong aseyun hinla ipiti mong mong ham ti thudi chu tu ni chanin zong het do lowin om jing na lai na hi Mary Celeste kong in nei chu tui pi chunga chun anasu chain a hinla asunga mi umzo si khana khat cha zong anungu akivel mo kitapon hi athum na dingin 1992 kumachun America a Springfield City akhun thil kidang ta khat anasu kinin hi hechikum June date 7 ni zana chun loi chani Suzy Streeter le Stacy McCall kititeni hi graduation party anei nawa konin ahung kile honin Suzy te inachun aum honin hi hia chun Suzy nu Cheryl Levitt kiti jong chu inachun ana umin ahin la ajing ka in ain ko te hawa hi in aloi agul ho a hi in ama ho chu contact ding agut phanun Suzy te ina ko na chun khat cha ana tapu vin hi athil ima ho zo si chula aum ngai bangin aum ngal kinin ima cha akisu khapun in sunga awi cha ozong chu ana na lain hi zong le asunga na mei thum ho chu akimu zo tapu vin hi in sunga chun thil kisu se nanung ima cha zong de pun adang zo si chu ki tup selin su ke in sunga thau mei hai ki khat se chu akisu si amudo ne hi police hon hol na thei chana holun a hin la am ho khunung ding dan le ata sao thi sabe hi zong le amudo zo tapu ne hi hia hin gel dan cha chum tampi ahong ki sep doin kidnap ki bola ki gumango hiding ham a hi lo le serial killer ho khat to khut nung hiding ham ti ho zong hi ta sandan cha chum aumin hi zong le he chi mong a hi ti a ki ha chen de pun tua kum som thum wal zo nung lama zong hin hi chi thil chu thu hi aji hol do lowin na lai ne hi ali na dingin 5th century BC lai achi sa kum sangni le janga vel lama chun Persian lengam sunga leng thanei ta Cambyses the second kiti khat anomin ama hi leng thanei ta Cyrus the Great kitipa chapa hi ama hin Egypt zong anazo a ama thunei na noya anakoi hi in hi zong le Egypt te thiem gaw nu iti ding ham ama chun lengpa dona thu asei phong jing chu a hin cha do phanin lengpa chun Siwa Oasis koma nel digam la a Amon temple susedingin asepai te anasol tai ne hi hichi temple suseding mai chun lengpa in asepai hola a mi sang som nga tabang hi anasol ne hi ahin la nel digam la apha wa chun hichi sepai ho zo si chu age nalam ke helawin anamangam tawin lengpa Cambyses in phat zo ta hi asepai te akona thu hung ki pe diham tin anga ajengin hi zong le asepai sol do wa konin imacha thu ahung kinung za tapu ne hi amun la a cheng hole kivei mi chi lewa le ho chun hichi sepai tampi amon temple lama dinga anachi ho chu amu danun zong aseun hi zong le iti a hoya chu mangpa oham koiman a hetapo ne hi athu simu kisu do dan khana chun hichi sepai sang som nga ho si chu nel digam la a chu mang a hetawen Greek historian Herodotus in zong anaji do kinin nel digam la azor wa chu nel huipi nasata hung kinunga sepai ho si chu avu manga thiga mu hin ti na se ne hi kumtam ta sung hi historian ho ahin archaeologist ho ahin nasata in athu chin he do ding tin aboi pi jangun hinla sepai mang ho thua thu chin I macha a he do chumpu be ne hi abang le nel digam la a chu gu keu luita ta hole galman cha luita ta ho amu thu ho long asai jewin hinla hichi sepai sang som nga ho thu ahin imacha anamudo tapu be ne hi hichi thil so hi tu ni chanin thil kidang khanin ana jing tan sepai hi zabi be nel digam la a again lam ke helawa mangjing kiti chu kidang ta khatwang chu hi anga na dingin Amelia Earhart kiti hi American mi aviation lama anamin chima ma kharai in 1930s laya chu vanuya numei hola a achang se a Atlantic tui pi chunga analengal kai masapen ahung hi
chia ko na chu ama hi hung min phawa hi aman analung tup kha chahile leiset pumpi hi hui kunga len kul hlung ding ti a hin 1937 kumin hi chi alung tup pi pen bol do na dinga chun a khul jin na thupi pen chu anagungin leiset pumpi hi hui kunga vel kul su dingin anaki gungin hi hiya hin hui kung in jin ni nei ho khan hi amangin navigation lama thip na nei ta Fred Nonan kitipa chu to akipuin 1937 June thla chun a khul jin na hon chu anapan hon ta nei hiti chun Africa India Southeast Asia le Australia ahin kho khel honin Pacific tuipi chung ahin phawon ta nei hichi a khul jin na hon lampia dinga a sat namun pen chu hi le Pacific tuipi la langa Holland tui kul mun chu hin helai muna chu hui kung jong phate cha ki mo nga theilawa hi hiti chun July 2 ni a chun a hui kung hon chun Holland tui kul chu hin nai tul tain radio signal mangin tulama ho ta chun ake ho mat manon hi Amelia chun hui kung thau a hlom ta dan le tui kul gam chu amu theilo dan ho chu report a hin bolin a hi le hi chu zo chun a radio signal chu amangin amale a hui kung pumin anamang pai ta na hi chi zo chun akin thei penin Amelia hol na ding SARS operation lin ta cho asim do ngalon US Navy le Coast Guard ho ki tho in tuipi la chu a hol jingun thatam ta asung hi a hol jingon hi jong le hui kung sit na nung le asunga to Amelia jong amudo hi helo na hi chia hin kinel na thei lunggel za chom ahung ping do kinin Amelia hi secret mission a chi a American lama agua kile kit hitan ti tin jong a seyon a hin chelaya chu Amelia hi ET thia hoya chu ET manham ti hi koima chan a hedo tapu ne hi Amelia le Fred Nonan man na thu hi aviation kang thasima dinga thil kidang pen khanen jong om na lai ne hi agup na dinga achi sa kum sangli le zanga lama chun South Asia gam kaila khun civilization advance mama Indus Valley civilization kiti khat anawmi nei ichia ama ho khopi len chi ga he theidinga Harappa le Mohenjo-daro kiti ho chu anamin thangma ma a hewin asunga chengmi te ho chun achen naw khopi ho chu kitu selin tu lai khopi hoita ta ki sim ho bangin lampi ho le tuilun na ding drainage system le zapi kisil na ding tuikul ti ho le za chummin a khopiu ana semun imazo si chu achi hoya a advance danu chu tu khang archaeologist ho ki san jong lungdongin alhana lai ne hi ahin la hilaya akidan na pen khat chahile hechimi te ho chu bangsia akhan to jing wangun hetman lowin abon chawin anamangam tawe ne hi 1900 BC laila avela chun a khopi ho chu ananung sunun phat ahung chi na hile mihim khana khat jing cha jong dal ha lowin anamangam tawe ni hi hechimi ho hi ipja mo man jing oham et hi oham ti hi ngai dan za chom omin abangin ata sandanun Indus vadunga kona tui honglena a hilole tui luna lampi ki khela ama ho hi asu manghin ti ativin hi ja chu ami ho jong a khopi ho chu chen na thei hitalawa mun chum gam chuma ki chun gam hin ti tin jong ase nei kholna nei mi abangin asei danin ichimuna hi kil na sata anatha a muchi chibo ho asu sit gama hi ja hi ami ho hi anop adaw ki bangwa mun chuma aki chawdo sa hiding a hi tin jong ata sanon hinla hi ho jong hi geldan le ta santan mai a hi in adi chada hi wang akiti thei pui ne hi a khopi lui ho aganung mudo kit naw ho achun in ki sa chai nai lo le in ki sa zo sa asit nanung le mihim gu keu ti ho le adang mihim te num ta ana chen naw nung ho mudo the in aumin hi ja hi Indus Valley civilization te man na thu hi tu ni chana hi thil ki dang khana jong jing na lai hi tu ne ding hi chan che hin tin video kina kim ki ding in na bonun stay safe and stay blessed.